Dobar dan, dobrodošli u drugu epizodu Android za početnike. U prošloj epizodi pričali smo o Google Play Store-u, ko nije pogledao može pogledati ovdje. Danas ćemo malo govoriti o Facebook Messengeru. Facebook Messenger je u stvari odvojena Facebook chat aplikacija. Hajde da ga skinemo. Pokazao sam u prošloj epizodi ko nije video kako se instalira aplikacija, verovatno svi to znate. Kada se instalirao Messenger, otvorite ga i ovdje vidite Welcome to Messenger. Sada vi ovdje možete da se logujete preko Facebooka ili ako niste na Facebooku. Ja ću se logom preko Facebooka, naravno ako niste preko Facebooka to je znači da nemate aplikaciju, to je da želite da povežete vaš broj sa Messengerom. Ja to ne želim, ja želim da se logom preko Messengera. Kliknite Continue. Sad da li želite da vam stižu poruke preko SMS-a. U redu, vi ste uspješno otišli na Messenger. Sad ću da vam objasnim neke stavke na Messengeru. Ovo su vaše poruke iz inboxa koje ste se dopisivali na Facebook, zato što je ovo Face Chat aplikacija. Zatim ovo su vaše grupe i ovdje je lista vaših prijatelja. Sada ovdje koje koriste Messenger, a ovdje samo koji su aktivni. Zatim ovdje imate Settings. Tu možete na primjer da podešavate notifikaciju i zvuke, kako želite da vam zvuči kada vam stigne poruka na Messengeru. I meni na primjer ovako. I tako dalje. Messenger je veoma lak za korištenje i svima preporučujem znači, da imaju Messenger, jer maltene bez toga ne možete da koristite Facebook aplikaciju. To je bilo otprilike to, nadam se da ste uživali i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.